Idemo na put od 40 km. Nismo ni krenuli, ja skoro poginio. Vidi mame, nemam zubi. Fali nam Alen. Stat ćemo u polje ćemo stati. Evo nas opet. Nećete vjerovat na kog sam našao danas. Di si Mezo? Evo mene opet s njim. Danas vozimo 2 MS Energy. Evo vam pokažem ih. Ovo je E20 jedinica, to je moj, a ovo je Mezin E20. S obzirom da je bilo dosta komentara da testiramo E20 i koje su razlike, osim očigledne razlike koje ćete upoznati uskoro, mi imamo jednu ideju. Idemo na put od 40 km u sigurno komadu. Sigurno 40 km. 2, 3. Daj googlaj. 42, 3. Googlat ćemo točno kartu pa možda vam pokažem. Mi idemo iz Osijeka, tu ispred Mezine zgrade smo i vozimo se do Vinkovaca. Znamo da 20 jedinica napravi oko 60-65 km. A koliko 20 jedinica napravi, nemam pojma, ja nisam nikad testirao u komadu. Mi idemo lagano se vozit, usput ćemo pričat malo o tome, pošto Mezo već ima koliko godinu dana? Od 4. mjeseca. Od 4. mjeseca i napravio je podosta kilometara. Dosta. Jedno milju 300. Znači milju i 300 km, ipak on zna onda o čem priča, nije uzeo prvi put pa se vozi. Dobro, ja se vozim i ovim po prtenjacima i ovim poljskim putevima, tako da meni to nije ništa strano, pošto ćemo sad ići po cesti, nikakvi problem. Tako da... idemo lagano krenit, vidimo se uskoro. Smo krenuli, jebote. I tako? Nismo ni krenuli, ja skoro poginio. Incident na putu. A dobro, moraš razumjeti, nisu oni iz Osijeka. Ne, oni su iz Osijeka, to su ti gastarbajteri iz Njemačke. Misliš? Ma da. To je još gore. To su ovi što ne znaju kak se benzinska više zove pa viču. I ovaj mora vići onu tankštelu. Vidi mama, nemam ruke! Vidi mama, nemam zubi! Evo, nakon 7,5 km prvi pit stop, stali smo kod Nikole. Nikola ima Tomo Vinković, ali neće se on ići s nama vozat, to je preopako za nas. Sad mi je, brate, znaš kako sad... Preopako za nas, a lagano da napravimo kratki review, MS Energy E20 i 20 jedinica. Osim očigledne razlike u fizičkom izgledu, otprilike su jednake veličine gume. Ova ima nešto veći displej koji generalno ne služi ničemu. Ova ima nešto malo manji displej. Točkovi su oba dvije tublesi. Mezo, kakvih problema si imao s točkovima? Neću vam ništa reći, na kraju videa ću vam otkriti sve mane ovog mog E20 romobila. Za sada je sve u redu, vozimo se, sve kao... Koliko si napravili smo 7,5 km? 7,5 km, 13%. 13% baterije. Ali uzmite u obzir da ima 1200 km do sad određenih već. Tako da malo je baterija isto potrošena, nije kao kod novog, ali ovo je endurance test korištenog. U najgorem slučaju ćemo da guramo. Evo, pogledajte. Malo da gledajte. I jedan i drugi imaju prednji i zadnji disk. Disk kod mene su sa lijeve strane. Mi idemo lagano u utrku na bati sa Tomo Vinkovićem. Idemo dalje. Ne znam koliko čujete, s obzirom da piri brutalno vjetar, ali ovo će biti test media moda s mikrofonom kako radi na vjetru. Ne mogu ga prestići nikako! Nas dvojica ko biciklisti, znate kako biciklisti zavjetreni jedan drugome. Mi smo negdje između Antunovca i Restinova. Evo ga, uspivam! I ne mogu ga i dalje prestići. Glumimo bicikliste na Tour de France pa malo zavjetreni jedan drugome.
Fali nam Alen. Trebali smo povesti Alena s biciklom da vidimo kako on ovo podnosi. Prešli smo za sad 15 km, prošli smo Restinovo. Mezo, Put smo baš ispod ove struje stali. Nema veze, volimo struju. neke za sad razlike koje ono primjećujemo između, moj ide nešto malo brže, ono 1 km na sat, što se pokazalo na ovom vjetru, ona kao razlika. Je velika, ako sam u zavjetrni ne mogu mu stići, ako idem pored njega nema šanse. Idemo lagano dići drona i da se malo snimimo, malo krajolik da vidite. Napravio čuti struju kak se čuje. A ne vjerujem s ovim mikrofonom, znači se čut previše usmjeri. Dobro, usmjeri ga gore. Mi ćemo dići dron, snimat se. Nemojte letiti bez dozvole s dronom. Prijavite ANC portalu, položite dozvolu, nije nešto komplicirano, platite osiguranje. Nemojte dozvoliti da vas ljudi prijavaju zbog gluposti. Super je jednostavno, nije skupo i sve možete lijepo obaviti na vrijeme i da budete legalni. Na jednom mjestu. Mi smo van naseljenog mjesta, da ne bi bilo slučajno. Da snimi malo da se vidi da smo vani. Na otvorenom. Snimat ćemo van naseljenog mjesta, nas dvojicu, na udaljenosti veće od 50 metara od romobila. Idemo dalje lagano dići drona, gledajte ove preljepe kadrove, krajolika i nas dvojice kako se džiramo. Mi idemo zamijeniti romobila i dići drona. Stali smo na benzu, napravili smo koliko do sad? Napravili smo više od pola. Smo više od pola. Pa jesmo više od pola. Došli smo napumpati malo gume da budu malo tvrđe, da nam je lakše voziti. Evo, zadnjih 10 km ja vozim Mezinu E20-ku i mogu reći da je onak dosta udobnija za voziti. Ima amortizer koji onak amortizira dio puta jer ovakvi putevi su malo grbavi. Volan podesi po visini pa onak možeš ga namjestiti. Kod mene na primjer se volan ne može podesavati po visini i nema amortizera pa je dosta tvrd. I njegov je ono dole ovaj top na kojem stojiš nešto malko širi pa onako je udobnije za voziti svakako. Što se tiče brzine za sad ono naš, pa išli smo tu negdje jednako. Tu smo negdje jednaki. Evo sad Mezo pumpa gume, ja ne mogu pričat. Napravili smo pauzicu, napumpamo gume, idemo dalje pa ćemo vidjeti na kraju dokle ćemo doći. Znaš ti nekog u Vinkovcima da nam može riješiti kantu struje? 3 ampera. 3 ampera struje. Kante. A? Mogli bi nazvati nekog da ga pitamo. A? Ili ako ćete doći iz Osijeka da nam donesete 2 kante struje. Ajmo stati negdje, napraviti pauzu pa ćemo nekog nazvati da vidimo će nam donesti. Stat ćemo u polje. U polje ćemo stati. Još 15 km imamo do destinacije otprilike, ako smo jedno 35, napravili smo do sada jedno 25 km, točno ćemo znati ono na kraju pa kad pozbrajamo sve. Na kraju čega? Na kraju putovanja ili kad nam crknu romobili. Pa za sad smo ono, kritično smo. Pa ne, ja sam dobar, 2 crtice. Ja sam na 3, znači ja sam na nekih 60 nešto posto. Još ćemo se mi po gradu voziti kad dođemo ovdje. Daj mi, dobro, ajde daćeš. Neke onak razlike koje smo do sada onak primijetili, osim pitali ste onak dosta komentare za tempomat. Znači na ovome tempomat je ovako dugo držite samo i onda na određenoj kilometraži on nakon par sekundi počne pištit, dok ovdje je gas s ove strane, a tempomat se pali na posebnu tipku. Što onak, dobro mi je i kod mene,
malo treba čekat, Kod mene odmah radi. a ovdje radi odmah. Odmah, instant upališ i voziš na tempomatu. Znači, onak dobra je fora. I mi idemo lagano pauzicu napraviti, 10 minuta i nastavljamo Malo naše da se putovanje. ohlade ljute pile, ono, pregrijale su se. I nakon 47 km nalazimo se ispred kolodvora u Nalazimo Vinkovcima. se ispred vlaka. Dobro, ispred vlaka. Sjedimo ravno ispred vlaka. Taj kreće. Stigli smo iz Osijeka za Vinkovce, napravili smo 47 km, išli smo malo detour, ono, malo okolnim putem, malo dužim putem i čisto da vidimo da li će romobili nam izdržati, i izdržali su. Moj izdrž, ja imam još 47% baterije, znači ja bi se čak možda mogao i vratiti nazad. Ako ne bude tih 47 palo na 30 u prvih 10 km. Neka aplikacija je možda malo zahalirala, ali mislim da je ono, ok, mogao bi sigurno još 10-15 km A napraviti. prije nego što ono, napravimo neku recenziju puta i romobila, stisnite subscribe, like naravno. Obavezno. To naravno, kome? podolje Kome? tome. A kome god hoće. Ono ko vam se sviđa. Evo sad neke ono razmišljanja, prvo ću ja o svom romobilu. Sad evo vozim se već koliko, 4-5 mjeseci s njim redovno. Naspram E20 sviđa mi se ono, dizajn je malo drugačiji, elegantniji i puno bolji, tvrđi je, tako da mi je E20 ono udobniji puno za vozit. Ali ovaj mi onako čvršće izgleda, nije klimav, ništa mi se nije rasklimalo, ima puno manje lokera ono na volanu i mogu reći ono, ta izmjenjiva baterija, što imam tu mogućnost da mogu izvaditi bateriju i promijeniti, da mi je onak bio prvi izbor, zbog tog sam i uzeo romobil i veći domet, ali evo, došli smo ono do Vinkovaca bez problema s oba dva i onak mogu reći da sam ja zadovoljan i s jednim i s drugim. Nego sad će vam Mezo reći nešto o E20. A još šta da vam ja kažem o E20. E20 je dobar romobil, ali ima svojih puno mana. Prvo mane su ovi zglobovi za savijanje. Volanje isto se može saviti, to vam se sve rasklima veoma brzo. Ja sam napravio 1200 km prije ovog puta, uzeo sam ga u 4. mjesecu. I imao sam problem sa gumom, znači guma je puštala na spoju između felge i gume. I naravno da to promijeniš moraš rastaviti pola romobila da bi skinio gumu i napravio to kako treba. Uz silikon, naravno ništa bez silikona. A što se tiče baterije ovog svega, ja sam prezadovoljan, stvarno ono, možeš napraviti velik domet. Sad ti sitni nedostaci su takvi kakvi jesu, nažalost. Takav je, ne možeš to promijeniti, ali isplati ga se imati svakako. U odnosu na E20 jedinicu mi je puno mekši i E20 jedinica sam primijetio kad voziš, dođeš na brzinu od 25 km/h, ona jednostavno te počne kočiti, dok na ovoj E20 toga nema. Znači ona je baš fluidna i super onako ubrzava ide. E sad, na vama je da odlučite hoćete E20 ili E21. Dobri su ono, oba dva i onak, koji god odaberete nećete pogriješiti. To sigurno. Cijenovno je 20 jedinica nešto malo skuplja, kažem, ima nešto malo veći domet. Generalno nismo sad testirali 20 skroz do kraja dokle ne ide da crkne. E20 jedinicu jesmo u onom prošlom videu gdje smo testirali romobile, ali mogli bi i to organizirati. Pa jednom ćemo odraditi do kraja da imamo skroz koliko ide. I s tim da na E20 jedinici Marko mi je rekao da jednostavno nema još aplikacije za Da, ja sam mobitel. dobio čak i od MS Energy-a da neće ni biti aplikacije, da neće ni raditi. To je malo bez veze. Onak, u ovo doba u kojoj živimo, onak da romobil nema aplikaciju. Naravno, ovaj video nije sponzoriran od MS Energy-a, mi smo kupili oba dva sami svojim novcem, niko nam nije dao, nismo dobili ga od nikog da ih testiramo. Nego ovo je osobni test. Ovo je osobno iskreno mišljenje šta mi mislimo o tim romobilima. I recimo aplikacija na E20 vam je taka dok vozite i čim stanete, ako ne vozite on poništava kilometražu i počne vam brojiti kilometre iz početka. Što znači da nismo sad mogli izmjeriti cijelu kilometražu, jer smo i stajali i pumpali gume i svašta nešto smo radili po putu. Tako da ako vozite u komadu možete izmjeriti
koliko kilometara ste napravili. I evo za kraj, naravno, subscribe, like. Obavezno subscribe, Ne like. možemo to 97% vas koji gledate ovo video, ne subscribe se, pa Pa makar kad da to dignemo. kad zaborave ljudi, nemoj tako. Makar da dignemo to na 90%, I obavezno pišite u komentarima kakve bi vi skire htjeli da mi sljedeće testiramo ili šta bi vi htjeli da mi testiramo. A mi ćemo Avion, probati auto, nabaviti. kamion, bicikli, romobil, ne znam šta. Mogli bi avion testirati. Role, Role, električne da role. vidimo koliko možemo rolama preći. Hvala vam što ste gledali i vidimo se u sljedećem vlogu. Ćao, zdravo!